بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, si maknane idza stansahak fansahhu. Amban na wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kita bidangan parangan. Abahi ni ke pamakanan, guru ni ke pamurid, tapit ni magtala. Iyan pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila indang buwa kung tinainun, lella ni ke parin ni abahi ni ke pamakanak. Niki urung paesen, niki urung nasihat, niki urung himumuan amban kallam Allah subhanahu wa ta'ala, amban kabtaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amban makahapsiya dunyari rahiyang illa akhirat de ini advice pamaisib Rasul sallallahu alaihi wasallam si kitabi fansahu paisiban iya pagkewe pagke bangda niya pagpaisib sabta pag nasihat ko hinang tabi ininen tantunin in kamudaratanin kasiyasihanin tu si bulang dunya pilawinin si elos yung pagpuli tabi dim kasiyasihan kita hangkan ibn Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakiru fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaisip ka, maisip kayo. Tantunin in pagpaisipin, makamunfaat, makaurong sahaya, siye, iyene, sabin na in pagtag-ipon din, sabin na in pagmatalaw din tujo Allah tabaraka wa ta'ala. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si hadis ne, ad-dinu an-nasiha. In agama ininin agama pagpaisip, hatinin bangga niya pagpaisip ko ini sa kaulang ga niya agama. Manjari sa ngem ininen bisan nil dambuwa surah atau akan dambuwa hadis, dambuwa magbibisara may sahabat. Insyaallah mabukti bisa Allah subhanahu wa ta'ala bangpa in taufiq in pandu Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi we esete na kabungtinayan si agama Allah alamat in kita bi kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala pangilalehan apabila indang buwa ipun kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala amban pangilalehan iye ne bang iye tinaufikan pakali paisip atau akan bang iye tinaufikan maisip tinaufikan pakali nasihat luune ke bahasa iyakan luune ke bahasa asuk luune ke bahasa anggalis luune ke bahasa Tagalog paggewe pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sisine-sine kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kahapan ang manusia tantunin urungan ni iye pamaham panghati si agama ni agama Islam ini. Amman may sababan panghati, amman may sababan katawhan ti agamatin si kaisa pagpangadji, si kaduwe iyan ni pagpakalete nasihat, pagpanyati, pagpaisip, pinaisip si antara tebi, si bidaaman bida-bida binaibayan, talatapit ni kikitebi, lella ni keparende, importantihin in kitebi, ga kiti magpasagad pinasagat, importantihin in kitebi, ga kiti nagbadja binahadja,
istabadnen, insampurna ipagkasilasahin, insampurna pagpaisebin, iyene magpaiseb karon Allah tabaraka wa ta'ala. Manjari na ikapong tinaihan, ini arak tumaha, himumunganten di sisang imituin, manjari sisang ininen insyaallah, amban taufik Allah subhanahu wa ta'ala, buin akulay, ga ako tanto maghilat-hilat, ga ako tanto ngase-ngase sisang imituin makaurong muhabara si Kaabdo Isab. Kamin sini pagkali-kali hadja ko, sa insyaallah si ko ito ininen Isab, dumain ako lay ngurungan ka ang pangadjian, sumakuwain kita di ngadji ka kaniya pa kaniya, magpaisad pinaisad, bang niya sana ako paisiran di ko, bang niya kulang tambahan ko, bang niya do Isab, kulang ko tambahan di insyaallah tabaraka wa ta'ala sa ngayon ininin. Manjari ng kabong tinaihan, pagdian lang mo kapag isun-isunan mo ikanir tuan jim, manambahay nero Isab. Sa arong tahati we etevi, kami niyaan, da ako tanto paluwas amban, iyene pag-isun-isunan mo ikanir tuan jim. Ine pag-isun-isunan kami tuan jim, kami iyene mas sakitevi, amban me surah dia di Quran, ubus basa dari bang ini hatinen, ubus adjian dari paham, kalau rupain maka kewan kita di amban tenek maka sia-sia 7 kapantean iene nuran ini kapantean iene ngurungan kita bilang 7 lan iene sabenal agama dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini. Sumiyan niya ang tasalas sa iwe ko, mangga ko salo, kapag maglingka na iwe ko, ang bantawik Allah subhanahu wa ta'ala, ubus aman ikakitab-kitaban dinas sa iwe iyene suratul Fatiha, alhamdulillah. Tabas sa iwe di, si kaduwe, aman may surah, kasabot iwe ko, si pagtingko-tingkoan di, iyene surah Ad-Duha, manggado ko isana to ang jim hato iyen. Dukbang inna may faid defect do ito naman may surah iyen. Nagkwento ini ni Isam. Maaf, medyo kang kumahikit. Kwento ini nan masak ko si Kaam. Si kita di Kemon. Pagi ako ngat jiri sa kukwe kaamin. Iyene dambua amban may surah pandak-pandak ng Quran. Surah pandak-pandak gak niya amban kita binansi ini na 14 kita bidalim ne. Dialim bilik-bilik ini namat madaing kanta tabalik we tebi. Tahapal we tebi kami amban kariki. Ini surah ini nen iyene paiman tebi si Quran iyene suratul Ikhlas. Ini suratul Ikhlas, surah pagrampat panambus-bus. Maknanya, surah pagpanambus-bus, surah paglisin. Tuh si ininen, basta teka ambang ine may tafsiran Allah tabaraka wa ta'ala si surah ininen, dukbang ine tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si tafsiran na ininen, dukbang ine tafsiran ni sahabat ridwanullahi alaihim si surah ininen, dukbang ine me fadail, dukbang ine me kahaban, takita wete, takasuwa wete tu si surah ininen insyaallah bitaufiqillah. Baik kitab ininen tafsiru surah al-Ikhlas. Iyene tafsiran pamatarang ine surah Al-Ikhlas, Suratul Ikhlas. In Suratul Ikhlas, mag-ikhtilaf ni paintamin ulama isa aga kita ti paasek, tingin dumain tempat ni bang ine surah iye sa al-arjah ita manan korek iye surah Makkiyah. Hatinan paturun iye si Makkah. Usi ko ito, piye ayat na ininin.
tapi ayatnya. Ayatnya ini nen bang payamam di sakit Al-Quran 4 ayat itu pendak-pendaknya. Sika isa ayat ini kul huwallahu ahad. Allahu samad sika dul ayatnya. Sika telunen lam yalid wa lam yulad. Sika empatnen wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iin surah Ikhlas itu. Balikan teh qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sigero kita pilih maknane piturahu kita bang ini sababan katurun sin ayat ini bang ini sababan katurun sin surah Ikhlas ini. Sarun aku rukam, sarun hetta hatiri ien. Sambatan dan buat pemutihan ikut di sini sukulne hajja niat pengajian te bisa nginin amban isat ingkit dari pahali-hali. Tadi sarwa Imam Ahmad sababan katurun sin ayat surah ini nen sababan katurun sin surah ini nen qala Imam Ahmad. Imam Ahmad ini nen يني أحمد بن حنبل حدثنا أبو سعيد محمد بن يسر الصاغاني حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس أن أبي العالية أن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انصب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tadi sarwa Imam Ahmad pendatte insanan amban Ubay ibn Ka'ab anna al-musyrikina si maka ya Muhammad oke Muhammad suksukun si kami Tuhan nun suksukun si kami Tuhan nun tuntutun si kami bangsine Tuhan nun benek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badmadainkan paturunin ayat ini nen pinaturun Allah tabaraka wa taala silawen Jibril tuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam we sambung si metileu mesi bangsa musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kue sakaulolo pen Allah taala kul bisahullah Muhammad si bangsa kafir, si bangsa musyrik. Ini ka magkahagat si kau, insuksugan kun ininen. Qul bisan Muhammad, huwa, iye, Allah, ahad, tunggal. Allahu samad, Allah in samad. Baybante gana-gana bak ni makna si samad. Lam yalid, ga inanak, walam yulad, dugga bisab iye, inanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dugga dugga niya ipang medisan sa dangan. Iyan sambung Allah tabaraka wa ta'ala ini si me'tilew may bangsa musyrik ini dinakwe di sinugsog insugsugan Tuhan Nabi Tuhan ini Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si zaman ko ito may kapung tinaihan masih behit ininen niyak nilew may si bangsa kafir. Sa insyaallah bay man tabi ko bang inen makna
Sinniene surah ini nen. Balikan ku kul huwallahu ahad. Bisarahun o Muhammad. In iya Allah sinusumba. Alenen Allah ahad tunggal. Allahu samad. In Allah as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Ga iya nganak duga usap iya inanakan. Duga niya ipang di sandangan. Kung itu ko yung masabot ko ang sini ini makna sin samad. In samad, sige raw iyakante, paimante ko bang ine yung tafsiran may siya aatao si kalimat as-samad. Tasabot si tafsir Ibn Kathir, paimante bisa, doktorute bisa. Painenan si ininen, wakala rawat Tirmidhi, وابن جرير أن أحمد بن منيع زاد بن جرير ومحمود بن خلاش عن أبي سعد محمد بن ميسر به زاد بن جرير والترمذي قال الصمد إن بإنس بن جرير والترمذي قال الصمد إن صمد الذي لم يلد ولم يولد. Kalau sekolah udah tinafsiran, surari pagkasir mismo in hati sin samad ini lam yalid wa lam yulad bang si tafsiran Ibnu Jarir rawahu Tirmidzi. Way tinafsiran dok bisara ini alladhi lam yalid wa lam yulad. Pikir way li'annahu laysa shay'un yulad illa sayamut. Pikir gaknia tu udang bulak dunia ini dan bang inalenan do inanakan mat malingkan song iye wafat, song iye mati, song iye haram man dunia ini nen. Walaysa syai'un yamutu illa sayurah. Duga niya tu si bulak dunia ini nen mati mat malingkan song dunia paturus iye atau kan song dunia musakaan iye. Wa inna Allah jalla jalaluhu la yamutu wa la yurah. Sabit dari Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu maha tinggi Allah la yamutu wa la yurab gaya magkamati duk gaya kapusakaan hatinin gaya keturunan hatinin gak niya puas amban iya la yurab hatinin lebih kue kita bang kita mati bang niya anak te muli in anak te si kita hatinin gak niya papuri si Allah tabaraka wa ta'ala pekewe gaya mati gaya kapulian pekek sana malamay Allah subhanahu wa ta'ala ini kalimat as-samad ini tatap manatap gak niya kay napusanne gak niya tamanan ni Allah subhanahu wa ta'ala tatap gaya painte kaya nakasabot ko ang sinile iyan in as-samad heka tafsiran ulama sabas sa tabika ang kapong tinaihan kaya ito sabut tekam ini may tafsiran may siya ata o magtatafsir. Gak kita tafsir amban pa inte pikil-pikilan kapag ikaw kita usala. Pagka tamanan hap ni tafsir na ikapong tinaihan ko, maka-aten si sangim ininen. Tamanan hap ni tafsir na tafsiran, Quran do Quran. Mangga niya takaswa te Quran do Quran, niya Quran do hadith. Mangga niya padatun kita hapne kallam may sahabat ridwanullahi alaihim begaway Quran yang pinaturun ni Allah tabaraka wa ta'ala iya lu mengatahuan maksud nen begge iya na kukunin duk demikian tafsiran te in Quran duk bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begge rasulin muha ilay iya ilurungan wahihim iya bisa makahati bang ini maksud iya ne surah maksud sin Quran bangoy pinaturun ni Allah tabaraka wa ta'ala. Nabangga niya takaswate, palatun kita dito ang tafsir ng sahabat ridwanullahi alaihim. Pag-away, si waktule, patuloy Quranin, maglundang panin sa mga sahabatin, tilaw rebang gaitarang sisiye, daraw kita palatun magmama, pikilante ni kapang kaw kita ruo siya-siya. Pag-pagbisarahanin, sambatan ko ng buwan sini, dumen ito ang iskulan, dumen itu yang painte books hadjaga bidda kallam Allah subhanahu wa ta'ala subay payamante paham basate paham bendongante paham iyo ne lu ne kapung di tafsir da bidda ne kitab-kitaban insyaallah tabaraka wa ta'ala takita ni tafsir ne kaulamante takani ui siko itu kita hab tafsiran walam yakul lahu kufuwan ahad ini makna ولم يكن له كفوا أحد
si makna tafsir Ibnu Katsir balik bisa walam yakul lahu shibhun wala adlun. Gak niya epang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak niya sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggal in iye. Walaysa kamithlihi syai'un. Gak niya peserupa. Gak niya pasali ina-inihim si Allah tabaraka wa ta'ala. Makna sin walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisarahun o Muhammad, iye Allah sinusumba, magkapatut sinumba, ganiya patut sinusumba, magmalingkan Tuhan Allah ahad tunggal. As-samad, iyene si tafsiran sindoy may kaulamaan. Iene kemun barahaja pajin ke pamanusia pakemun ni makhlukat kemun ni pinapanjari wene si iru pasang delanin as-samad yasmudu ilaihi kullul hawaij kemun iye pasang delanin ien pa inte in nambuwa makna sin samad sa si tafsiran tamasal di sini ini ia tinafsiran dulu deduk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala pasunu si ia alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tasabbutu ite in sabab katurun sin suratul ikhlas dubang ine amban me makna tabassa ite makna le kaulamaan tumehelu amban kita amban rasulin sampai ne sahabat at-tabi'ut tabi'in sampai sekarang main ne tafsiran ni minas satenian. Ko itu bisan sa dambua masa kita amban ne fadila amban ne fadail sinene surah tasabbut ku magbahu niyaan. Amban na fadila si taliwan wa Aisha radhiyallahu anha tahatu li Aisha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على السرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. فرواية عائشة رضي الله عنها سجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم mamoho iye patun si bonoan amban me sahabat ne ridwanullahi alaihi usniya damua sahabat taasay no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamansiye nakura di si sembahayang ubus kahaba ni hajja ng bahayang damua sahabat niyaan iye ni hajja kay napusan sembahayang nin asal surah binasawin na dami sambahayang nin puas amban 20 Fatiha yan qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nagsi ininen inu-inu na sahabatin bangoy na hadjaiin kung isa kaula-ula ka aneniya surah tabali ko ni sa diyan man surah qul Allahu ahad ubus pagtek kasi si Madina
Mag-report may sahabatin. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukos ini, ang si Rasulullahin, ini sambungnen, ga pa ini, webe hinang lumiyaan, ga. Pateng ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pa ini, saluhu. Tilewon niko ng buwan sahabat niya. Uwe iyan hininangnin. Uwe hinangnin iyan si Kaam. Naus iyan, tinilaw na may sahabatin. Ng buwan sahabat niya, bang uwe ni Hadja kahaba. Si kahinapusan, puwas ang din sa bahayang, kahinapusan ni Hadja binasarin, kung huwag ahad, ini sambung sahabat niyaan, faqad ini sambung din salta ni sana na iya liannaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha tagkiawai pa ini in suratul ikhlas niya la tasabbut amban mi sifat rahman sifat Allah tabaraka wa ta'ala sifat Tuhan tabi rabbul alamin wa ana uhibbu an aqra'a biha dukin aku uhibbu an aqra biha sinnaku duk bayakku duk ibekku masadarin sembahayangku PGW tasabbut lain suranian ini sifat Allah tabaraka wa ta'ala ini bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung si bisara sahabat niaan ini pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu akaham ni sahabat niya bagi bukod basan bagi malasa si suranian bagi kasabot ni sifat-sifat Allah ta'ala illa simihan na tantunan ni Allah ta'ala malasa ro isab si iye sinna ro isab si iye malasa ro isab si iye Allahu Akbar suratul ikhlas 4 ayat tu pilmi tabassoy sahabat iyan tumbas din kasilasa amban Allah tabaraka wa ta'ala iyan may fadila fadail kalabihan amban may surah al-ikhlas gayru isad niddo daminit imko Allah halin basatir ako rukkaan haturu 30 seconds taga-istay mas insyaallah ininen basak wadakaam basa tayo kemon mula-mula makahabi sa ngin ininen kalukan rupain insyaallah tabebet tabi sarta tahinang tabi tahinang rotin tabi si sangin tabi si elew tabi kung ito nakbot kita si hadis si kaluwe amban me fadila amban me kanabihan sin suratul ikhlas qala al-Bukhari fi kitab as-salat تثبت البخاري في كتاب صلاة في كتابه وقال عبيد الله تثبت عبيد الله عن ثابت عن أنس قال أما في أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح به قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنها تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره Okay. Ni silang buat kisah si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini pa inte tutututu tekemon pandakten kisah ini dan ni ada buat sahabat kaya do agin-agin magsali do kisah di lumiaan iyene pilmi na hadja dual binasanen si Masjid Quba imam may sahabat dan buat may sahabat us mag-imam ni may sahabat ubos hadja imas sa Fatiha
masa ikulullah wahad. Bunya bisa tabalik ni sa dite surah. Si waktu na iyan, si Sayyid ni, mag-reportin may sahabatin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugusti nila wa Rasulin, sahabat na bang wei pa inni, pa in Rasulin, ya fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'amaraka bi ashabu, wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rak'ah. Wei pa inni, gahinang mo may pangandakan ka may kasawian nun. Wei ito lihat jadwal binasanun. Pa in sahabat niyaan, qal ini sambung nen inni uhibbuha. Bayad hadda ko bayne masane, sinna hadda ko masane ya Rasulullah. Qala ini sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Sebab dia kasilasan si suratul Ikhlas, jadi sabab engkau makasih ke surga. Jadi sabab engkau makasih ke surga. Kasilasanu, sinnanu, ibaid numasa sin kullu wahid karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan sabab tu isa engkau makasih ke surga. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ia may baitene fadila sin suratul Ikhlas. So insyaallah subhanahu wa ta'ala pagbalikan te bisa tiya may taha-taha te insyaallah kimat panagdiaku niyaan si manabalik sa insyaallah continue te bisa sugpatan te bisa iene suratul Ikhlas ininen sisimana sisinong insyaallah inesong lalim-lalim bahani. Wasbillahi magmaaf ibu-ibu maaf. Tukmaku kampunan si Allah tabaraka wa ta'ala. Uus maku maaf si Kaab. Sine iene disara arak-arak lumakkes-lakkes. Arak-arak iene kumasla-kasla. Saado man iengga ko ingamahan Kaab. Saado kadda kita bigay lamahan suwin pinabasag-basag. Paggebang te kumisara Obama lamma-lamma buine song lalim-lalim bahani tantunen magdondokan kita karuin mula-mula may mensahin sampai mapakalihin sampai painte iene mamassa Quran si deluhanin us iene kakong tinaihan makumaap si Kaam bisarali dumay niyan painte kasla sumaguha asal sayin sualahin puas billahi bangniya tileo atawakan bangniya lai kulangku luon ni kigane tabasak in kisahin kemon sabab nen ine tumaha-taha sa agen kau ni hapusan tay ngevin lain ako may kapong tinangihan ko isang kaamli masi-masi pero isa kung himumuan isang ituen amban painte kapatut bisab si ako iene si waktu na inka mag-angan kawajiban kuro isang iene ngurungan ka amban may himumungan makahapkite tabi dunya tabi labi bang ilo akhirat tabi santa makakeseg iene rubit pagkung tinaiten bis ilo dunya labi bang ilo akhirat puas billahi magmaat imo maat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa kubur kita tu anjing.